Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau Ngaksel Mantri Rajnath Singhna Chief of Defence Staff General Anil Chauhan ga unaduna Pahalgam terror attack ki matangda khanakhre Security gi akanba section thoranga loinana ngasi ayuk nongmada sangdaba yadaba polamsing puba gari chama jiribamdagi Imphal tamna sanglakre Nongma panbaga mari lenana Khwairambal Kaithel gi akoibada lamtu sengdokpagi drive sathakre amasung Mizoramda African Swine Fever sandurakpadagi hauzik phawbada ok lising ahumlom hena sikre Ngaksel Mantri Rajnath Singhna Chief of Defence Staff General Anil Chauhan ga unaduna Pahalgam terror attack ki paukhum pinabaga mari lenana lanmina sem sariba singi matangda wari sanakre maduda BSF ki officer sing su saruk yakhi Mifam aduda General Chauhanna terrorism muthatnaba lanmina hauzik paikhaliba thabak thorang singi matangda mantri da paudamkhi marak asida Bharat ki Navy-na anti-ship missile exercise amangarang pangthokre amasung leba asi ngaknanaba Bharat ki Navy-na lanthengnanaba mapung phana sem sare hairi Raija sida nongmada sangdaba yadaba polamsing puba malgari sing asi sumakhatana security gi akanba section thoranga loinana lepalaitana Imphal tamna pusilakli ngasi ayuk malpuba gari sama jiribamdagi Imphal tamna sanglakre aikhoigi jiribam paumi ngathem biswajit na hai malpuba gari sing adu CRPF ki 63 suba battalion A company gi kangbu amana ningthina ngak senduna ngasi ayuk pung 6 tagi hauduna Imphal gi damak jiribam thadokhi Imphal tamna sanglakliba gari sing adu da LPG 38 diesel 12 petrol 15 max ahum cement puba gari 13 FCI gi polam puba gari 13 amsung atai polam sing puba mal gari puna sama yauri nongma panbaga mari lenana Khwairambal Kaithel gi akoibada lamtu sengdokpagi drive amang si sathakre drive adu Imphal Municipal Corporation Mairapai bi amsung local club singa khusamnaduna sathakibani flyover bridge makhongdagi khuyathong phawbugi lambi paringda leriba amor akai sing sengdokpagi thabak sathakhi panba yabadi Khwairambal Kaithel buluna na thamnaba pandamda Mahut Bibhag ki makhada Kaithel asigi karam-karamba mafamda morakai sing leiribage haibadu khangdoknaba numit kharani gi mamangda drone camera sizinaduna survey sathakibani survey adu smart city cleanliness program gi makhada sathakibani Peace and Integrity Committee Kyamgai amasung all Kyamgai nupi thorang lupna miyoi kharana salai taret ki firal bu khongoi nakhibagi thawong yaningdaba phongdorakli nongma panba numit ka mari lenana Kyamgai da leba ibudau khagemba amadi mongyamba anigi khubamda pangthokpa lai khurambagi thawram amada wangangbada Peace Committee gi convener Singakham Megachandra na hai hauzik thokliba irang asina maram oiduna senglaba thangjing amadi kobru laifam lenda satuna maitai sing lai khurumba phangdri Sarkar na matik saba security piduna hairiba laifam len sing asida lai khurumba phanghanbiyu Pahalgam terror attack matungda Jati gi mayokta social media da wafam phongdokliba awang nongpok kilamdamgi miyoi 13 lom phare faraba miyoi singi manungda Assamdagi MLA ama paumi ama ukil ama amasung mahiroi sing yauri Meghaloi dagi miyoi ama Tripura dagi miyoi mari amasu jati gi mayokta wangangbagi maralda police na phakhi marak sida Assam Sarkar na Pakistan bu hakthengna natraga na koinana saguliba miyoi sing National Security Act ki makhada phaduna ain gi thabak lokhotkani haina phongdokre Petroleum amasung Natural Gas Mantri Hardip Singh Puri amasung Delhi gi Mukhya Mantri Rekha Gupta na ngasi New Delhi da Ayushman Bhaya Bandana Card yanthoklagani thawrang sigi makhada Delhi gi sahi humudra suraba senior citizen singi layeng bagi sahi da lupa lakh manga gi tengbang piragani hairibas ki masi laira ina khunba khaidana mipum khuding makonsin gani social media da thagat pawarolam da Sri Puri na hai Pradhan Mantri Narendra Modi gi lising makhada Delhi gi senior citizen pumnamak Ayushman Bhaya Bandana Card pairagani masina layeng bada sangba senpham mateng pangduna imung manunggi awaba khara hanthanba ngamlagani Delhi da nauna semkhiba BJP sarkar gi numit chamani gi manungda paikhaikadaba thabak singi manungda ahanba thagi manungda beneficiary lakh amada insurance yawhangani haina laukthokibani tabiriba pawse Akasbani Imphal dagini Mizoramda African Swine Fever sandorakpadagi Raijadu-da hauzik phawbada ok lising ahumlom hena sihankhre hairi Mizoram gi Animal Husbandry and Veterinary Bibhag ki official amana phongdorakpagi matungina
राज्य असिगी मफम 93 स्वाइन फीवर न सोहलबा मफमसिंगनि हाइना लाउथोखरे। जम्मू कश्मीर की पहलगाम टेरर अटैक मियोय 23 हातखिबा मदी मियोय क्या असोप नंगहनखिबगी थौदोक अदुबु भारत की मपानदा लेरिबा भारत मचासिंगना यानिंगदबा खोंजंग चंगसिनख्रे। भारत मचासिंगना लंदन काठमांडूदा लेबा पाकिस्तान एम्बेसी की ऑफिस ममांगदा यानिंगदबगी खोंजंग चंगसिनखी। फ्रांस की पेरिस, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्पेन नचिंगबा लेबा क्यादसो मफम अदुदा लेरिबा भारत मचासिंगना यानिंगदबगी खोंजंग चंगसिनखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना राष्ट्रपति भवन ngasi नुमिदांग वाइरम पांगथोकदबा अहानबा सिविल इन्वेस्टिचर की थौरमदा पद्म अवार्ड येंथोकनी। पद्म अवार्ड असी लेबा असिगी ओइना मिसमदा पिबा ख्वाइदगी हेना थाक वांगबा मना ओइरी। जम्मू अमसुंग काश्मीरदा पहलगाम टेरर अटैक की मतांगदा खननबा ngasi नोंमगी ओइबा जम्मू काश्मीर विधानसभा की अखनबा मिफम पांगथोकली। मंत्रिमंडलना हाइजरकपगी मतुंगिना मिफम असी उपराज्यपाल मनोज सिन्हाना कौखिबनी। मिफम अदुना टेरर अटैक अदुदा लेखिद्रबसिंगी मफमदै काई खुमनबा उतखी लोइनना थौदोक अदुबु यानिंगदबगी वारेप अमा सभादा लौगनी। न्यू दिल्ली दंगरांग लोइसिनखिबा एशियन योगा आसना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भारतना सनागी तकमान 32 लुपागी 3 अमसुंग सेंजेंगी अमा पुन तकमान 38 फंगदुना ख्वाइदगी मकोक ताखरे। चैंपियनशिप असिदा मंगोलिया, ओमान, नेपाल, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान याउना पुन लेबा 12 की मिहुसिंगना सरुक याखी। ngarang pangthokiba loisinbagi thoromda corporate affairs की राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा अमसुंग एशियन अमदी वर्ल्ड योगा आसना फेडरेशन की ऑफिशियल सिंह सरुक याखी। पाकिस्तान लानमीना जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल दंगरांग अहिंग नोंगै कापसिलखरे। भारत लानमीना सो हंदुना नोंगै कापखरे हाइरी। लाइन ऑफ कंट्रोल की कुपवारा अमसुंग पुंछ एरियादा मरम लेतना नोंगै कापसिलखिबनी हाइरी। केंद्र की मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गा यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लामेगा पहलगाम टेरर अटैक की मतांगदा वारी सानखरे। ngамखै लानना पहलगामदा चथरखिबा टेरोरिस्टसिंगी अटैक अदुगी मतांगदा कुपना खनरदुना लुसिंगबा अनिना असिगुंबा थौंगसिंग खांगदुना लेबा चुमदे हाइना फोंदोकनाखी। अमरोमदा भारतना लेबा असिदा लाकपा पाकिस्तान मसासिंग पुंग 9 की मनुंगदा मरिबाकता हनखिनबा थाखिबा मतम ngarang लोइखरे। पंजाब के अमृतसर लेबा अतारी वाघा जॉइंट चेक पोस्ट लांथोक्तुना ngarangsu पाकिस्तान मचा 253 मरिबाकता हनखी। मसी थारगा मरिबाकता हनखिबा पाकिस्तान मचा 553 सुखरे। मरगसिदा ngarang नुमिदा वाइरम फावबदा पाकिस्तान लोमदगी भारत मचा 1443 भारत हलखरे। थासी कुंतरेतगी खुमनपा कांगसंगदा चथरखिबा 8 लाख सुबा स्टेट लेवल पंचक सिलाट चैंपियनशिप 2015 ngarang लोइसिनख्रे। इम्फाल जिला पुन तकमान 50 फंगदुना ओवरऑल टीम चैंपियन की ट्रॉफी लौख्रे। बिष्णुपुर जिला पुन तकमान 38, थौबाल जिला तकमान 19 फंगदुना अनिसुबा अमसुंग अहुमसुबा ताखी। केंद्र सरकार हाइरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप नचिंगबदा भारत लानमीबु मतमगा चुनबा मौंगदा सेमगतनाबगीदमक सरकारना बैंक अकाउंट अमा हांगदोक्तुना थमले हाइना संदोरकलिबा पावसी अरानबा युमफम याउदबनी। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ना मैसेज असी अरानबा मैसेज ने हाइना फोंदोखरे। आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड कौबा अमा सेमदुना असोक अपन नंगलबा लानमीसिंगी इमुंग मनुंगदा खुदकी ओइबा तेंगबांग पिननबनी हाइरिबा मैसेज असी युमफम याउदबा अरानबनी हाइरी। मध्य प्रदेश की लंबी की खुदोंगथीबा थौदो अमदा लेखिद्रबा मियोइसिंगदा लुपा लाख 2 अदुगा असोकपा नंगख्रबा सिंगदना लुपा 50,000 पीरगनी हाइना प्रधानमंत्री ना लाउथोखरे। पनबा याबदी थौदो अदुदा मियोइ 13 लेखिदबनी। अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहन्ना ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को उनदुना पहलगाम टेरर अटैक की मतंगदा खनखरे। सिक्योरिटी के अकनबा सेक्शन थौरांग लोइनना ngasi ayuk nongmada sangdaba yadaba polamsing puba gari chama jiribamdagi Imphal tamna changlakre। नोंग पानबगा मरी लेनना ख्वाइरंबल कैथेल की अकोइबदा लमतु सेंगदोकपगी ड्राइव चथखरे। अमसुंग मिजोरामदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर संदोरकपदगी हौजिक फावबदा ओक 3,000 हेना सीखरे। पाउ लोइजरे।